Ginekolog da ja primam narudžbe. A? Dobro ti, 2 puta 15, jel? Ti znaju suci, sve znaju, okej, dobro. Sada ide program malo brže, dečki brzo igraju. Ajmo jedan, ajmo jedan! Odmah Hajcer baci, odmah baci, Cigi ide, idi ti! Ne gledaj nazad! Naprijed, Cigi, unutra odi! Ajmo, ide! Obavještavamo roditelje, gledalce i igrače. Počela je prva polufinalna utakmica završnog dijela ovogodišnjeg 10. jubilejnog turnira Zapruđe 2015. U polufinalu se sastavi ekipe Akademija Šimić Hač. Po propozicijama turnira, ova utakmica kao i sljedeća polufinalna igra se 2 puta po 15 minuta. Dakle, suci i igrači 2 puta po 15 minuta, da nakon 2 polufinalne utakmice dobijemo finaliste za utakmicu svih utakmica. Ano, Borice! Iza! Ajmo nik, Tvoj, hajde! Ano, pazi na djela! Tvoj iza, 10k! Pazi! Gledaj loptu! Na desnom dijelu našeg sportskog parka Zapruđa počinje seniorski turnir. Završnica posljednje 4 utakmice eliminacija. U prvoj utakmici sastaju se ekipe Kafe Bar Ivan i ekipa Robi. Dakle, Kafe Bar Ivan i Robi u borbi za polufinale i završnicu ovogodišnjeg turnira također 10. jubilejnog. Ajmo, dečki, stisni! Ajmo još malo! Pazi preko, daleka! Pazi, Roniš! Pazi, Ivano, na prvu! Evo je! Mir! Još! Ide okolo, brže! Aj! Bravo! Ajmo dalje! Pazi daleka! Pazi preko! Ron tebi ide, Ron! Još se vrati nazad, napred stigneš! Je tu možda Vinko, Barić? Nije? Vinko nije. Nije ne bio? Nije. Mi smo premali za njega. Dobro! Ide dalje! Ron iza! Nogomet je u punoj ekspanziji. I lijevo igraju mladi i desno igraju stari. Počeo je turnir seniora, završen s ovogodišnjeg turnira, paralelno tako da ćemo izvještavati sa jednog i sa drugog terena sve promjene rezultata. Svi oni koji vole mogu gledati mlade, a ko voli velike neka gleda velike. Imamo širok izbor. Ne čudi se! Patrik, iza! Igračov je tu! Hajde! Bravo! Idno, Marko! Lebanon! Ajmo, stanite u zid! Šta je? U zid, Cigi! Krešo! Pasima dobar! Je trojica dosta! Ostali igrače uzmi! Skupite se! Hajde! Hajde ovom trojku! Ma trojku! Ajmo sad, stisni! Ne ispaš. Idi, ne daj mu da gore! Još! Ide! Još! Sad ne smetam ništa. Hajde! Ne ispaš, Nik! Stini ga! Samo blok!
Igrača uzet! Igrača! Cigi, gdje ćeš ovdje? Dođi ovdje kod njega. Leži malo. Nik, igrača nađi! Ajde, Fatih! Prođi! Prekušaj! Toni! Dođi bliže golu, unutra! Na drugu stativu! I šutira! Dobra, Ron! Dobra tu! Jo! Ali gledaj, da je ona druga stativa, šta stalno govorim, onda može Toniju tamo zatvoriti. Digni glavu, šta si spustio glavu? Pa nije utakmica gotova, igra dalje. Nemoj se bojati, ajmo! Skupi se, hajde! Dobra, Ron, dobra, naprijed ćeš stignut. Da. Ajmo sada! Druga! Bravo, Ivan! Ajde, dečki! Bravo, Ivano! Raširi, Hajster, dva su tamo! Vodi napred, Fatih! Evo Jako! Iza! Ide lopta, Boris! Bliže jedan njemu, ne od njega! Ja nisam! Ajme na loptu! Spuštaj, igraj! Još! Gradi! Dođe ovdje linija! Evo je! Još! Bliže! Ajmo Ron! Ide! Širi! Još širi! Ajde, Toni! Ajde, šut! Idemo, hajde još! Još, hajde! Još! Pomoć! Bravo, Fatih! Bravo, Fatih! Nazad! Iza, hajde, iza! Dominik, traži loptu, Boris! Jedan! Bravo! Boris, dođi malo, Boris! Ivano, izbije! Idi, Cigi! Idi gore još! Odi naprijed! Igraj! Jako! Malo pomoć obrani! Evo je! Idemo, hajde! Dobro, Ivano, smiri se! Bez nervoze, šta je? Ivano, smiri se! Pomoć! Leđa! Pazi ovdje leđa! Leđa, povuci! Dobro. Luka, uštopaj loptu, Luka! Ajmo igrat, neću nabijanje! Evo je, napadaj! Strana! Vito pada sve. Pa daj, Ron! Vito pada sve. Dobro! Prođi! Kad nemaš ravno. Prati! U tijeku je prva polufinalna utakmica u kategoriji limača. Na terenu su igrači Haška i Akademije Šimić. Ekipa Haška nastupa u sljedećem sastavu: Pešo Maceković, Nik Bjelajaš, Ivano Kulašević, Vito Bosnar, Kristijan Marić, Domagoj Hajcer, Fran Lukić, Novan Klasan, Ronald Dujmović, Toni Halilović, Patrik Ciglar, Nikola Radiš, voditelj Dođi ekipe po lop! Miro Bužanić. Ajmo, Cigi, ajmo! Šimić pod vodstvom Zorana Sampraća, velikog trenera, poznatoga, nastupaju ekipe Moris Hajdak Zebić,
Jakov Zirdus, Marko Petričević, Dominik Šorluka, Niko Cipirita, Patrik Gašpar, Ivor Ostović, Luka Tostić, David Lagančić, Marko Čubrić i Karlo Zirdus. Ovu utakmicu Ajmo, Toni! vodi sudac. To moramo posebno naglasiti. Dobra, dobra! Jel vidite kad ide lopta? Odmah si dođe do šanse. Evo gola! Dobra, iza njega. Dobra je tu. Kreći se, nemojte mi se zabiti, svi jedan ostat na odbijenoj! Na desnoj strani sportskog parka Novog kluba Zapruđe igraju Nika gađaj! turnir završnice prvog dijela eliminacije. Dobra, ajmo vrati se u raspored! Ekipa Robi, Kafe Bar Ivan, ekipa Robi. Trenutni rezultat 0:0. Ajmo uzet, ne im vratit, uzeti loptu! Uzeti bliže igraču! Bravo, Ivano. Druga! Ajde, Ron! Ron, iza! Nazad, Ivano! Ajmo, mako! Pazi drugu! Ajde, druga! Ajmo stati kod igrača! Još dalje, Patrik! Idemo, Ron! Stigni ga, Jakov! Ide druga! Ajde, Toni! Mirno igrati, nemojte mi kako zove, bojate, Jako unutra! Prođi, stigni! Prođi, stigni! Dobro, uzme malu torbu i kaže, ajde. Bravo! Senjerski turnir, početak turnira, završnog dijela, trenutni rezultat na Robi. Posebno mi je čast da najavim i suca koji je jučer sudio sve utakmice, gospodin Damir Funarić. Gospodin Damir Funarić, sudac svih utakmica senjerskog turnira povodom Dana Zapruđa u organizaciji Novog kluba Zapruđa. A bliže igraču! Daleko stojite! Na glavnom terenu igraju velike zvijezde Haška i Akademije Šimić, još uvijek trenutni rezultat 0:0. Igrača! Utakmica se igra dva puta Gledaj ovdje, hajde! sudac utakmice prvog polufinala između Haška i Akademije Šimić je mladi, ali poznati sudac Dario Roksandić. Korner! Korner! Sudac korner! Iza! Iza! Ajmo bliže! Ajmo Cigi, ajmo do kraja! Ajmo Ron! Ron! Uzmi loptu, pogodi gol! Na seniorskom turniru, znači desno od događanja,
veliki turnir momčadi, 10. put u organizaciji nogometnog kluba Zakuđe, ekipe ekipa Robin, prvo polovreme 0:0. Očito velika borba za polufinalne pozicije za završetak ovogodišnjeg 10. turnira. Ej, ovaj zaboravio na vrijeme. Zaboravio na vrijeme. Da, 16 minuta. Halo, Udar! 16, 17 minuta. Od ih igrača koji igraju da ne ulaze u teren, da ne rade nerede, da utakmica može imati svoj tijek. Molimo mame da ne rade nered, da ne ulaze u teren. ajmo, ajmo! Dođi jedan po loptu, samo Fran ostaje gore! Ajmo Fran! Povuci se nazad! Pazi Dubaka, Vito! Još ovdje skroz! Još nazad, još! Noa, skupi malo u sredini tamo! Još Vito nazad! Evo je! Evo je! Bliže! Bez prekršaja samo! Ide! Ide! Još! Igrača! Ajmo, Luki! Pa potegni! Zašto? 3 ekipe svaka se svakom igra, zašto penali? Ne, pomali me. Zato je razlika da bude nekom prednost. Ne znam. Evo tu vam je gospodin organizator. Zašto penali ako igramo svak sa svakim? Znate zakon, znate bude isti broj bodova bilo. Pa golov razlika. Idemo još. Idemo još. Svaki da slušaj me, stavi. Svako dobije po bod. Svako dobije normalno po bod, razumiješ. Ali ako si ti recimo imaš nemam isti broj bodova, ti si mi dobio na pedali, ti si prvi. Dobro, okej, nema problema. Na terenu 1, drugo polovreme, polufinale, prve polufinale utakmice. Krenite, gledaj, gledaj! Daj se skoncentriraj! 1! Na terenu B, Kafe Još! Robin, trenutni rezultat 0:0, također drugo polovreme. Ajmo sad, lijeva! Daj, vodi ga van! Dosta, ej! Bez nervoze, rekao sam! Nova. Ajde Nova. Fran, idi tamo pred gol gore! Kiki druga! Vito tu na udarac! Ivano! A šta je sad? Noni, Noni! Sve dođi ime. Gol su vodi. Gol. Još jednom najavljujemo ekskluzivni intervju u 16 sati sa gospodinom Zoranom Šepićem. Dobili smo informacije iz direkcije iz Hamburga, Eurosport 2, da predsjednik nogometnog kluba Zapruđe dolazi u 16 sati, imat ćemo ekskluzivni intervju povodom događanja za dana Zapruđe. Kiki! Kiki! Vrati se ovdje! I sve ostalo. U 16 sati ekskluzivni veliki intervju sa gospodinom Zoranom Šepićem. Gledaj! Raspored! Jedan, bez faula! Bez faula! Bliže! Kome? Ne otići, obrana! Kreći se! Gledaj loptu, vrati se malo, ajmo prva!
Hajmo, ide! Ovogodišnji 10. jubilarni turnir Zapođe 2015. Mirna! Hajmo prva! Su poznate firme Auto Hrvatska, Katedra... Stani Noa ovdje! Fran! Dođimo ovdje! Škole ispred glavnog ulaza u osnovne škole. Hajmo, uzeti, hajmo! Kokica, odmah kod nas, tu uz zapisnički stol, mogu se osvježiti sa kokicama, najboljima u gradu Zagrebu, po vrlo povoljnoj cijeni. Druga! Ajmo igrat! Čvrsto stopalo. Nikola iza! Jako procijeni gdje će lopta. 1! Rukama ga gura! U ruke! Izađi Fran, gore skroz! Idemo no! Sjedaj Idemo još, niste, bravo! Idi mu pomoć! Marko, pomoć malo, Marko! Ti jako ništa živo vidjeti. Utakmica za koliko prste, kažu na njegu. Ivano, druga, Ivano! Na terenu B, druga! završnica turnira za seniore, trenutno rezultat 0-0. Dakle, Vraćaj se! ekipa Robi 0-0. Također borbe za pozicije za polufinale ovogodišnjega 10. po redu turnira seniora. Izađi van, kreći se malo! Viš kako su stavili svi unutra i naravno da ne možemo kako se zove to zadnje. A daj, faul je! A gurnuo ga je rukama. Idemo naprijed, no! Nikola, iza Nikola! Ostani tu, no! Pazi daleka, leđo! 1! A postav tako šleper se okrećeš! Odigrat! Gol! Hajmo dalje! Nije gotovo! No! Idemo dalje, još nije gotovo! Napad! A ne ispad! Uđenje na glavnom terenu. Mir! Ekipa Haška Mir! je pobjela sa 1-0. Mir! Ne bi vjerovao. Mir, okolo! Ivano Kulašević. Dobra! Idi! Lijepo ime Ivano Kulašević 1-0. Prva polufinalna utakmica Haška Akademije Šimić. Sredinu tamo Bravo da Ivano. neko kula! Tako je! Dođi! Evo je Fran! Evo vidiš kako se radi. Evo stara. Stara neko ako pobjede. Igrat! Druga! Mami, kreći se! A ne ispad! Evo je! 1! Brad, obradi je, uđi unutra, ne smijete u 16 dirat! Vraćaj se! Kiki! Još, Vito! Još, ne nazva! Zadnja, ne! Evo je! Još, bliže! Ne ispad! Ne ispad! Ne ispad, Nikola! Tako je! Igrača! Iki, korner je! Igrača! Fran, iza! Igrača!
Gledaj loptu! Ruko! Idi Fran gore! Ivano, Vito dođi po loptu, šta ćemo gore, samo nabijat! Niko! Dođi Niko! Pazi iza Mirna, daj si smiri, uzet loptu samo! Prva! U ruke! Idi gore, Fran! Evo je! Ide druga! Ma druga mora ići, hoću igrat, bez centra! Nikola, ne ispast! Idemo Noa! Ajmo Kiki, ajmo! Ide, povrat! Pa idemo Kiki! No! Tjeraju da jede! Bravo Ivano! Boris, dođi malo, Boris! Igrača! Kiki, koga čuva? Gledaj loptu! Vito! Tu budi, nemoj mi spiću napred, gore! Pustite mene, mačku, za to! Evo lopta! Igrača, obranu! Kiki! Nazad! Jedino stopu. Jedan! Ne nabijaj! Uzmi, Fran! Ej! Čuvaj Igrača! Na terenu B završila je prva utakmica. Ajmo, jedan i blok! U prvoj fazi eliminacija Kafe Bar Ivan, ekipa Robi. Druga! Još! Evo je! Čeka se početak sljedeće utakmice, ekipa Benjo, ekipa Zapad. Razigrat! Ostani! Javili upravo u ovom trenutku da ekipa Benjo imala minutu da neće doći, da ekipa Zapruđa dobija ovu utakmicu. Izađi gore! Jedan! Ekipa Zapruđa dobiva utakmicu 3-0. Evo je! Ne isto, Fran! A daj, Kiki, borimo se! Čiki! Još! Još, Kiki! Kiki, dođi, Kiki! Ajde! Brzo! Tamo lijevo, brzo! Ajde, brzo, vidim da si mi umro, ajde! Kiki, sviježi se, ajde! Igrača! Idemo, Patrik! Halo! Ne si povlačit, svaki lopta prva! Ajmo, Fran, ajmo! Dobro, preseli gore malo! Da ne izađu! Halo, Nikola, gledaj 10 ovdje! Mir! Pa evo njima, štopa u ruke! Njima štopate! Polako, naprijed! Igraj! Evo je! Dobro, vrati se! Evo je! Ajmo bliže Vito! Još! Bravo! Dobro, stani u obranu. Iza! Oke, Rukvaš, tu si, gdje? Jedan! Bez faula! Ne. Mir!
Bravo, bravo! Jedan! Ajmo dečkima ruke daj! Ajmo dečkima ruke! Na drugu. Ovdje! Na drugu! Na drugu!